I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu i danas nastavljamo karijeru sa Juventusom, naravno u FIFA 18, dakle druga epizoda, pa ajmo da vidimo šta nas sve čeka. U ovoj epizodi počinjemo ligu i dakle prva utakmica protiv Cagliarija kod kuće, zatim imamo protiv Genove, to igramo u gostima kod njih, i zatim Chievo Verona, to isto igramo kod kuće. Zatim ovo će biti u sljedećoj epizodi Manchester United, dakle Liga šampiona, Sassuolo, Fiorentina i tako nadalje. Dakle, ova prva utakmice su za ovu epizodu. Odigrat ćemo, ja mislim, vjerojatno Cagliari zato što je prva utakmica u ligi. Odigrat ćemo Genovu i preskočit ćemo Chievo. A što se tiče transfera, pisali ste mi za Renata Sancheza, to je jedan komentar je bio. Sad nisam siguran da li možemo još njega da kupimo, jer ponovo smo široki što se tiče pozicija za sredinu, kad tu je Matuidi, Pjanić, Marquisio, Khedira. Kad smo već kod tih transfera, ovdje nam je stigao poruka za Cuadrada. Manchester United hoće da ga kupi, njegova vrednost je od 25 do 37 miliona. Što se tiče tog transfera, vi ništa niste pisali, tako da ja mislim da pokušam da izvučem malo višu cenu. Ako hoće da plate, mogu da ga imaju, ako ne, ništa. Evo da je tu i Mourinho došao, ćemo da skipujemo. Proposljednju transfer fee, zatražit ću 30 miliona i 15% sell-on clause. 26 miliona i 5% sell-on clause. Ja mislim da može, prihvatit ćemo ovo za Cuadrada, pa da vidimo da li će onda se dogovori za ugovor. Opet on ima 28-29 godina i brzo će opasti. Ovdje ćemo da ga zamenimo s nekim igračem onda na desnom krilu. A sada idemo polako advance, da vidimo šta će da se desi, kako će da se odvija. Tako da, evo već prolazi par dana, ništa se ne dešava. Izvijem se, malo sam bolestan, pa eto, kašljem i malo pričam na nos, tako da ne zamerite mi. Još nema vesti za Cuadrada, evo tek sad prodat je i treba će nam zamjena za njega na desnom krilu u ovom zamjenskom timu. Dakle, ja mislim da nemamo tu, u prvoj postavi nam igra Bernardeschi, ovdje tako nemamo. Bacit ćemo pogled samo da li ima neko na pozemici koji može da igra na desnom krilu. To ćemo časkom ovdje ovako. Dakle, tu je Orsolini, ali niko nema kvalitetan. Tu je Spinazzola, njega možemo da pozorimo, ali on je levi. Ali nemamo desnog krilo zamjensko. Tako da ćemo malo da pogledamo kroz ovaj transfer, search players, kako god. Pa ću da vam se javim kad nađem nekog. Dakle, stavio sam Charlija Musondu na moju short listu, pa ćemo sada pokušati da ga kupimo. Idemo prvo što vaj, da se dogovorimo sa Conteom. Dakle, Conte je bivši trener Juventusa, dakle tehnički sad se sreću Allegri i Conte. Dobro, ne biti to, idemo da vidimo koliko ćemo da ponudimo za njega. On je oko 76-77 ratovan i ponovno to Premier Liga ponudit ću 22 miliona. Trebao bi da prihvati. That's a fair offer. Sad ne znam da sam ga pretplatio, ali nebitno, idemo da dogovorimo ugovor sa njim. Inače, da, što se tiče drugih karijere, glasili ste da želite dve. Sada u deskripciji će vam vjerojatno biti straw poll ili će biti gore onaj običan poll, tako da možete onda tu da glasate. Ali svejedno možete da glasate za tim koji ćemo da izaberemo za drugu karijeru. A sada idemo da dogovorimo ovaj ugovor, bit će rotacija. Dobre, slažem se sa tim. Pošto imam 20 godina, može 4 godine, odgovara mi. Što se, pokušat ćemo otkupnu klauzulu na 45 miliona. Ako prihvate, onda ipak nećemo, samo 29 miliona ne odgovara mi baš, ali to je to. Idemo sad na pare. Current page, ne znam koliko mu je, daćemo mu
70 miliona i stavljen bonus od milion. I dobro, mislim da nam ovo odgovara. I to je to ljudi, čarujemo se, onda je naše novo pojačanje za ovaj drugi tim. Tako da može odmah da upadne ovdje. Samo da vidimo. Evo ga, 76 rejtovan. Znači ovo će brzo da raste, tako da može čak i brzo pređe ovog Bernardeskija. Dakle, solidan stat, 86 speed, 89 acceleration. Ima tu dribbling, 5 zvezde skill moves, 5 zvezde big foot. Može da igra i levo i desno, 20 samo godina. Dakle, ja mislim da je on je kao young star, kako se već kaže, zvezda mlada koja ima veliki potencijal. Tako da mi se sada bacimo u utakmicu sa Cagliarijem, ja mislim. Da, idemo u utakmicu sa Cagliarijem. Što se tiče sastava, na golu Buffon, tu su Aleksandro, Kevedes, Berzagli i Florenci u zadnjoj liniji. Matuidi i Pjanić tu ispred, levo Costa, desno ćemo dati šansu Mosondi, dakle debitanski meč. Tu je Dybala i najistoreniji Gonzalo Higuain, tako da to je tim za ovu utakmicu. Inače tu sam stavio i Ayoze Pereza da uđe u drugo poluvreme, čisto da ga isprobamo, tako da to bi bilo to. Our main feature today on EA TV, two great clubs. It's coming up for you live. I evo nas na Allianz stadionu, prvi meč u seriji A, kao čovjek kako god. Inače zaboravio sam da privežem sluške za mikrofon, tako da tek sad me vjerovatno malo bolje čujete. Ali evo, bacamo se mi odmah utakmicu na našem stadionu. Da vidimo da li možemo da pobedimo Cagliari. Ako mislite da možemo, ostavite like dole. Tako da vidimo što više lajkova, to više golova. Pa ajmo za vaš užitak. Već probujemo ovdje malo sa Dybalom. Dybala biva izgoran. I odmah na početku ja mislim ništa od ovog napada. Pa Musonda već jedan dobar dribbling. Musonda ima brzinu. Musonda ubacuje. Dobar pas, Higuain, kako je ovo završnica bila. Gonzalo Higuain. Kako je samo nekako lagano pipnuo loptu. Evo pogledajte ponovo. Musonda je ubacio loptu. Higuain daljom nogom se zbližom desno. Vidite ovaj gol. Fenomenalna završnica Gonzalo Higuaina i vodimo 1-0 već od 11. minuta. Pritiska ovdje Barella, kako već. Ali ne, penal, igra rukom Kevedes, loš test. Da li je loš start ili igra rukom, nebitno, dobijemo žuti karton i penal za Cagliari odmah posle ovog našeg gola. Bacit ćemo se desno, ali lopta ide levo i 1-1 u 14. minutu ljudi. Nismo ovo htjeli, ali eto, desilo se, pa da vidimo sada. Pavoletti, Ionita ponovo, pa Pavoletti, dupli pas. Međutim sečemo to, loš pas, Florencija, Kevedes i Sau. Kevedes ne uspeva, ali izblokiran je ovaj šut i bit će korner za Cagliari. Da vidimo sad ubacuje Cigarini i pored gola. Ćemo lopta na Musondu. Bacimo odmah. Ponovo pritiska Cagliari. Čuvo ga Kevedes. Ne uspeva i ljudi gubimo 2-1, 36. minut. Nevjerovatno kako smo propustili ovo. Ne znam zašto, ops, ispade mi sluška. Ali Marko Sau i njegov drugi gol na ovoj utakmici. Gubimo 2-1 ljudi, moramo ovo brzo da popravimo. Uzima Aleksandra ovdje loptu. Ne znam šta možemo sad uradimo ovdje.
možda lopta na Higuain unutra. Higuain dolazi do te lopte, Higuain, ljudi 2-2. Uzvratili smo odmah posle početka drugog poluvremena, Gonzalo Higuain. Pogledajte ponovo ovu akciju, kakav pas Alexa Sandra. Lepo sam odradio što ga nisam prodao. I ovog puta Higuain pogađa mrežu. I izjednačili smo. Ciljamo Higuaina. I to je to, ljudi, gol. Ne znam koga je dao, ali smo uzvratili. Andrea Barzagli, 3-2, ljudi, iz kornera. Ovo se retko dešava. Gol iz kornera. Inače nisam ga ni ja kontrolisao. Ali to je to, ljudi, 3-2. Veoma zanimljiva utakmica. Već 5 gola, 59. minut. Mislim da će ih biti još više. Ajmo sada. Da li možemo sada jednu kontru? Musonda ima brzinu, može ovdje da se otvori. Charlie Musonda, debitanski meč, debitanski pogodak. Charlie Musonda za 4-2 protiv Caljarija. I kakav strašan individualac. Naravno, sretni navijači, da vidimo ponovo ovaj nevjerovatan pas kako se izbori ovdje, kako odgurno igrača. Daljom nogom, udaljio, nije mogao ništa Rafael ovdje. Nećemo da ga menjamo, ali što se tiče izmene, izbacit ću Dybalu, ubacit ću Ayoze Pereza, čisto da vidimo kakav je. I mislim da je to za sad od izmena, pa da vidimo kako će se dalje odvijati utakmica. I to je to, ljudi, pobjeda od 4-2. Veoma zanimljiv meč. I to je to, samo da bacimo pogled na statistiku. Dakle, bili smo dominanti 11 šuta prema 7, mi smo imali 7 okvir gola, oni 3. Što se tiče posljedne lopte, vodili smo 56 prema 44. I samo trenutak, to je to. Imali smo veću preciznost šuta. Oni su imali veću preciznost pasova, ali to nije sad toliko bitno jer je pobjeda 4-2 i idemo dalje. Sada kad su odigrale sve utakmice, ovako izgleda tabela. Dakle, mi smo prvi. Iza nas Crotone, Lazio, Napoli, Genova, Sampdoria. To su timovi koji su pobedili. Na dnu Cagliari, Sassuolo i Benevento. Milan 16. Milan je izgubio. Sad ne znam tačno od koga. Ali sad ćemo to da provjerimo. To će biti ovdje. Od Crotonea su izgubili 2-1. Dakle, nije su im pomogla baš ova pojačanja. Što se tiče ovih breaking newsa, ovdje ovaj neki Granel potpisao za Spal. Šta još ima? Ovo je za Udinese, Bajić je povređen. I Delight over Florencije, dakle zadovoljni su svi Florencije. Sada imamo utakmicu protiv Genove, samo da vidimo da li će biti nekih ovih poruka novih. Ako ne, dobro, to je to. Ovo ide na ova internacionalna pauza. Press conference, boli me uvo za to. I idemo na utakmicu protiv Genove. Tiče tima, tu je Buffon, Aleksandro, ovog puta tu je Chiellini, malo da pojača odbranu, Barzagli ponovo Florenciji, Pjanić, Khedira umjesto Matuidija, Costa, Levo, Dybala, Musondu moram ponovo da igram zato što je nevjerovatan igrač jednostavno i tu je u špicu Higuain, tako da bacimo se na utakmicu. It's got all the ingredients, hasn't it? And it's our main feature today on EA TV. Join us soon. I evo nas na stadionu Europa, Genova protiv Juventusa. On bi trebalo da bude također rutinska pobjeda, ali vidjet ćemo kako će se odvijati ovaj meč. Vidjeli ste sastav, pa ajmo da vidimo koliko golova možemo da damo i da li ćemo uopšte da damo bar jedan. Douglas Costa, Musonda. Dolazimo nazad ove lopte, Musonda ubacuje. Dybala i evo nas 1-0 ljudi, 32. minut. Paulo Dybala postiže pogodak i asistira Musonda kako je sam izvukao ovu loptu. Pronašao praznog Dybalu i vodimo 1-0. Khedira ponovo skače i ponovo gol glavom. Ovog puta Giorgio Chiellini, ako se ne varam.
Nije offside, da, Chiellini postiže pogodak glavom, 82. minut ljudi, 2:0. Ubitačni smo iz kornera. Očekivao sam da će Mandžukić da da gol glavom, ali evo, ponovo defanzivac. Samo da sada sačuvamo clean sheet. Da odbranimo ovaj napad. Hvata ovo Buffon. I morali smo da primimo gol na kraju ljudi, znači nevjerovatno. Ne da nam se da imamo clean sheet. Ajmo, možda pokušamo za utehu još jedan gol, pošto nismo uspjeli clean sheet. Ali ne vjerujem, ovo će biti, ja mislim, zadnji napad, jer samo 2 minuta produženo, tako je. Dakle, pobjeda od 2:1 ljudi, dobar početak, sad ćemo da vidimo statistike. Dakle, bili smo dominanti, oni su imali samo jedan šut u okvir gola, dakle to je taj jedini. I iz njega su uspjeli da realizuju u gol, tako da to je to, bacamo se na hub. Nakon odigranog drugog kola ovako izgleda tabela, dakle mi smo i dalje prvi, gol razlika 3, isto kao i Napoli koji je za nas, ali mi smo na odnosu dati golova prvi. Što se tiče zadnjih pozicija, ponovo Cagliari, Benevento i Hellas Verona ovog puta, Spal se malo podigao. I to je to, Crotone i dalje pobeđuje, ovog puta su pobedili Hellas Veronu. I to je to, inače stali smo sada kod 31. augusta i ovdje ćemo stati, nećemo ići do utakmice sa Kijevom. Iz prostog razloga zato što ne želim da odlučite za ovaj zadnji dan da li trebamo da dovedemo još nekog, jer imamo 82 miliona i ovo malo kod korigujemo, ovako 221.000, Pjanić 6:2 za Juventus, stigla mi notifikacija. Dakle, evo, imamo 77 miliona i 220.000 za plate, tako da ovo je naš tim. Ako treba neki promjena, pišite dole u komentare i naravno glasite na Stropolu koji tim želite za drugu karijeru. A do sljedećeg klipa, pozdrav!